Dragi gledatelji, lijep pozdrav, hvaljen Isus i Marija. Evo mali video, bit će što kraći, koja je još ostala jedina politička alternativa za Hrvatsku, za spas Hrvatske. A to je, reći ukratko, gospodin Dobroslav Paraga iz Hrvatske stranke prava, gospodin Goran Jurišić koji je isto u toj stranci uski suradnik, gospodina Parage, i gospodin Jurišić je isto u višljem gore rangu u toj stranci, i ko još gospođa Karolina Vidović Krišto, i može i ona proći, ostalo niko više, znate. Sve osim navedenih koje sam naveo, sve osim toga je samo borba za fotelje, lažna desnica i katastrofa u Hrvatskoj. Doslego je vrhunac po meni. Da li može gore, uvijek može gore, a da li nam treba gore, ne treba, znati. Eto, znači gospodin Paraga, Hrvatska stranka prava ona, to znači bilo bi prava Hrvatska nacionalna država, poštena, pravedna, pravna. I gospođa Karolina Vidović Krišto, kako sam rekao, isto može proći, ona je primarno legalist, znači baš ono za jaku pravnu državu, i to je dobro. Evo, možete pratiti njihove na Facebooku ili YouTubeu profile, na društvenim mrežama, i gledajte što objavljuju. Vrlo zanimljive objave, poučne, i idu u srž problema i govore šta je problem u Hrvatskoj, zašto Hrvatska propada. Pa Hrvatska već i propala, znate. To je, evo, pogledajte u Zagrebu što se dešava, Pula, Rijeka, ko je aktiviran, spavači, ta antifa, ultraljevica, mašu tamo onim koji kakvim zastavama, totalitarnim, boljševičkim, katastrofa, znate. Šta je komunizam nego sekta? Znači, iz jedne grupacije velike, te lijeve, izrasla je ta sekta komunizam. Znate svi šta je sekta, definicija. I ta sekta je ojačala komunizam, i znate i sami, 20. stoljeće. Što su oni radili? To je katastrofa, koliko je to žrtava globalno, gdje se ta komunistička revolucija uspjela probiti. To je strašno. I evo 21. stoljeće, nažalost, u Hrvatskoj, Europa, pazite, Hrvatska pripada zapadu, to je sigurno, katolička Hrvatska, komunizam, komunistički simboli se po Zagrebu tamo i još nekim drugim većim gradovima ističu, mašu zastavu, to normalno, pa ne može biti normalno. Gdje može biti normalno, eto. I kažem, evo, ovo je, znači, gospođa Karolina Vidović Krišto i gospodin Paraga ili Jurišić, gospodin Jurišić, profesor, oni su jedina alternativa. Hrvatska nema druge alternative, znate, političke, ovo je sve ostalo borba za fotelje. Evo, kako znamo da su oni jedina alternativa, pa cenzurirani su, znate, totalno cenzurirani. Nema nikakvog pristupa u tom mainstreamu, pogotovo na javnoj televiziji. Ako se tako ljude ne zove koji su alternativa, onda znate o čem je riječ. Oni su jedina opcija, ispravna, znate. Ali pošto oni smetaju ovima što vladaju, znate, i tim satelitima, normalno da će ovi biti cenzurirani, znate. I tako, eto, tako znate koja je alternativa. Pa lažna desnica, gledam tamo te koje kakve pojave se na javnoj televiziji, pa na onim komercijalnim televizijama, ne znam koja je Nova TV i još neke, to su strane televizije, ja mislim od tog srpskog kapitala, i onda kad vam ta lažna desnica tamo gostuje i neš priča, onda znate koliko je sati da je to lažna desnica, to nije nikakva alternativa, to vam je namještaljka. Da se ljudima mažu oči i gotovo, eto, morate progledati, kako ćete progledati, čitajte Bibliju, Bog je na prvom mjestu, znate. On je istina, morate se Bogu iskreno obratiti, pokajati za grijehe sve, dobit ćete Duha Svetog, znate, dobit ćete, ne pita se mene.
Ako zaslužite, dobit ćete Duha Svetog, dar Duha Svetog i progledat ćete, znači. Progledat ćete i onda ćete znati šta je prava istina, a ovo sve ostalo. Ovo je stvarno stanje katastrofalno i evo, pogledajte Hrvatska država, da li ima više tajne službe, ne ima. Da li ste ikad čuli neko iz tajne službe koji je sad još aktivan, da nešto kaže, ne. Ima na podcastima, možete vidjeti neke ljude, stručnjake za sigurnost, ali oni više nisu dio sustava, institucija, nego su ljudi, jel, govore, kako se kaže, privatno o problemima, ali poznaju, stručnjaci su za srž problema i upozoravaju o čem je riječ. Hrvatska je premrežena stranim špijunima iz Srbije, to je javna tajna, pa gdje to može biti normalno? Da država Hrvatska nema uopće više ni protuobavještajnu neku strukturu da se može tamo oduprijeti. Pa znate i sami, gledali ste i filmove i sve. Pogotovo kad bio hladni rat, po strani špijuni, oni KGB odu u Ameriku, pa se prikrivaju, pa naravno mora se prikrivat. Naravno ubacio se, infiltrirao recimo u Ameriku, KGB-ovac neki nekad i on, jel, traže relevantne informacije, neke državne, vojne, sve, bilo kakve ekonomske, da bi mogao, jel, to iskoristiti, javi tamo svojim šefovima ili kontra, recimo CIA, neka druga agencija, one engleske, špijunske, pa se ubacivali u Sovjetski savez ili negdje drugo. Isto se morali prikrivati, pa ako i uhvate, zna se šta ih čeka, uhićenje i sad u kakvoj državi je uhićen, ako je u Sovjetskom savezu, da li će biti pravičan postupak, neće. Pravičan u tim totalitarnim režima nikad nije ni bio pravičan, jel, u komunizmu. A ako u Americi uhvate tog špijuna, nekog stranog isto KGB-ovca, pa zna se, uhićenje ide na sud, jel tako, i kazno djelo i sudi mu se. A evo u Hrvatskoj, tajni špijune, zna se, gotovo da si, neki kažu, kad se vidi, zna se koji ništa, nikom ništa. Kad je to država, znači propast. Katastrofa, toliko za video. Ne znam šta više rekao, recite vi nešto. Ako želite u komentarima, lajkajte, pretplatite se na kanal, eto, toliko, pozdrav.